Сәлем достар, сіз Шаян ТВ телеканалында түйме тапшыруын қарайсыз. Біздің тапшыруымызда жеңу үшін яқшы кәйф, музыкаль эрудиция һәм түймеге тиз басу сырала. Біз ғадеттегіше музыкаль шеклеуклеріні йылдызлы қонақлары білән уаташақбыз. Бүгінгі тапшыруда мен шын көңілден әйтем, менә бір шылам. Ғадетте мен қонақларыны музыкаль сұрауларым білән интектірем, сыным. Әйінді бұл юлы мені алар үзлері тикшірмәге едіп тұрам әлі. Шынки бүгін біздің студия бізді Татарстанның халық артистлары, метрлар. Һәм енді әйдегіз біріншісі білән танышабыз, бірінші команда білән танышабыз. Татарстанның халық артисты енді ол бір тутырып қорады да, өзінің тауышы білән иркеледі, назлады да. Менә бір сөзсіз қалдырды һәм өзіне ғашық етті деп айта алабыз. Қазан филармониясы артисты Резда Шарафиева бүгін бізде қонақта. Сәлем. Һәм енді аның білән аңа ярдәмгә килүче, аның йөзен бірде онытып булмый, чөнки ул истә кала торган харизмалы егет, алып баручы, үзенең нуры белән бөтен җирне тутыручы Аслан Миргаязов. Сәлем. Икенче команда белән танышырга да вакыт җиткәндер. Икенче командада шулай Татарстанның халык артисты. Инде буыннар алышынса да, 10 еллар үтсә дә, аның тавышы безнең күңелләрдә кала. Фердинанд Салахов. Исәннәрбез, Фердинанд абай. Аның янәшәсендә Шаян ТВның иң акыллы җигете дип курыкмыйча әйтә алам, Ислам Хабибуллин. Сәлем. Инде дуслар, командалар белән таныштык, бәйгебезне башларга да вакыттыр киттек. Бірінші тур, біздің енді традицион тур, ол сөзсіз жыр деп атала. Біздің командаларыбызға экранға қарап, дұрысырағы ондағы шыққан рәсімдерге қарап, нендей жыр екенін аңларға керек болашақ. Бір дұрыс жауап, бір бал бере командаға. Жер-жиректәрін жиямын. Фердинанд абай нәрседер әйте башлады. Ислам әлі аңлады ма, yok ма? Мен енді сізге таба әзірек бұрылдым. Балалар рәсім ясылар. Нәрселер шілдер алар? Пазылы нешлелер? Жиялар. Жер-жиректәрін жиямын. Жер-жир. Мұнсы нәрсе? Жилек. Жилек. Ну, айдегіз қойын жилек. Болмасын енді Жилек. Жилек жиғанда, жиғанықыңа алтын шәште де бар ол. Мұнда қазір біз бір вариантқа әлі күпме. Айдегіз бірсін сайлық. Ең мәшһүррағы енді, міне, жию һәм жилек. Шуны айтайық. Жилек жиям. Жиям, ләкин енді үткен заманда деп айтайық. Жилек жидым. Шул жыр енді. Демек, жауап қабыл етілді. Айдегіз дұрыс жауапны тыңлаймыз. Біз шоқырда үйірдігенде, бүтінімізді. Демек, есеп бірген өл әліге, сіздің есепке. Фердинанд абай, айдегіз міне екінші. Айттым бе? Әйе, шотлансаңыз. Сен башыларақ, сен мында айтырсың еме. Енді айдегіз екінші беремге де иқтибарыны өнәлтік, қарайбыз. Тұқта. Енді Ислам, сен біліп басысың мұсың? Мен қазір... Yok, başta basırға керек. Анлар ойларға керек. Бұл иратларының позициясы, аңламыша? Ну, айда алайса, мен ішке қақласанайым, болмаса енді екінші. Музыкаль тігіндет. Сізлер, киім, ішін. Киім, Буратино мысың бұл. Почта. Сіз олар жауап берсе де, Резда апа өз фикірлерін тыштан айтырға көмеккен. Бар ма жауап? Шишіні білмесі. 1, 2, 3. Айдегіз олайсы біргелеп ойлайбыз. Бірге ойлайбыз, әгер де кімніңдір жауап барлыққа келе екен. Шоп етіп, түймеге басасыз да, енді қазір... Көлмек, бұл көлмек. Күлмәк турында... Тіслі күлмәк, шишіні білмесі, елға. Елға түгілі, күл деп әйтек, күл. Яшли көңілімді салдым, үзіліп сүйермін деп. Сен әлі қойларға кетме. Нешек әзірек бұлайырақ ашым бергіз әлелігі жүрді. Ақлы көмек сатып алдым, жай күні киерімін деп. Бір чол. Әдегіз мұнда түс турында, күлмәкнің түсі айырыша бек мұхим. Зәңгер күл. Зәңгері күлмәңі киясыңы. Зәңгер күлге күл
Birinchi Zengor kulmakni aytdilar endi rezdafalar. Shunga ko'ra biz Yarar ulardan Zengor deb men aytdim, Zengor kul deb aytdim. Zengor kul tis bilan mayli. Demak, Malardiz. sizdan javobni qabul etamiz, lekin shulay da ikkinchi yo'l tiyimani bostirgan ba'zi javobni aytganda, demak, birinchi javobni tinglaymiz. Men bu yuqori jirda men Mikushlar edim. Aslan jirda. Bırak da uçuven oraya. Ahmet Rashidov ki ham so'zlari jamoat bunday kulmaz jir bo'lib chiqdi bitadi. Aslan sen bunday jirlarni bilgach. Молодец. Молодец, aferin. Endi esa birga bir demak, ixtibor ekronga minsa endi eng g'adilarining g'adilaridir endi menimcha buni bilirga kerak. Qaşa. Stop. Javob. Men, Islom aya. sen qo'shasan. Men sen qo'shasan. Ana kimdir qo'shgandan ishlar odatda. Izlilar, Yonari izlagach ishlar. tobalar. Ayy. Qozon, Bir. Men Qozondan seni izledim. Men Qozondan seni topdim. Seni izlab topdim. Seni izlab topdim. Seni izlab topdim Qozonda. Venera Ganiyeva. Ay, seni izlab topdim. Seni izlab topdim. Qozonda. Rəhətlərini buluşub oturarlar ular. Bilsin yaraydı. Demak, men Qozonda seni izlab topdim. Venera Ganiyeva repertuaridan javob qabul etildi. Ham bu bir javob aytagizda uni tinglaymiz. Bosta onlar uylarmiz. Men Qozonda seni izlab topdim. Men Qozonda baxtli yuradim. Birga o'zing yozmish romanlarim. Birga o'zing Qozon uraman. Men Qozonda Bu yuqorilikni men de torta olmayman, aslan sen tortsan endi. Aslagına jir. Endi Isa Pekiga bir alligatordan so'ng Ferdinand Apoy Islom komandasi olg'a irg'ildi. Endi bizning hali tag'in olda 2 turimiz bor. Bir shilmag'iz ketdik ikkinchi turga. Ikkinchi tur ortdan olg'a deb ataladi. Hozir komandalarga aylantirilgan jirlarni tinglab, ularning originallaарын bizga ham tomoshachilarga aytirga tiyish bo'lalar. G'odatdagicha bir javob, bir ball. Aydagiz tinglaymiz birinchi birimni. Siz bilirsiz deb umidlangan edim-da. İstem jırlayman. Rustam Zokirov bilan durust. Jirin bilasi qoldi. Sen bitin deb aytgan bo'larayım. İş pişalım, şavul, mana shunday narsa, shunday avullarning Pişalım orası var. Şonası da var, ana pişalım orası da var. Şu jırlar. Jeyleri jitse arbası, jırlap ötseng sezilmeydi. Pişalım orası, bilmeyim, vaqtni so'zam bizga kronometrajda turga kerak. Pişalım. Şu iş pişalım oydu. İş pişmasin, iş pişmasin için jırlarga kerak. Demak, javob qabul etdik shulayda. Javob qabul etdik. Ish pish'olim turida birinchi birimning javobini tinglaymiz. Amin Viktor olmag'och chikdim. Shonani olmag'och og'ashidan yasab bo'lan, arbani da olmag'och og'ashidan. Sening yoshlikdan qolgan jir endi olmag'och. Shunga ko'ra seni xatirda saqlana. Demak, aydagiz ikkinchi kompozitsiyaga ko'shik, haliga esa 1-0 haliga turdi. Sen birlik
Jırını. Жырап алайсыз, кеме басылды. Men jırlayman. Kim jırlayım ekan buni? Aydegiz, barmak bilan turtib ko'rsatmaymiz endi. Nerse jırlagan oğlan bilmeyim. Tavay. Bir tutarıp qaradan, irkalading nazladan. Şulmi? Şulmi? Şuğa şağa Sizden, nedezirek. siz başqacha o'ylaysizdir belki. Yok, bir neşte oylamaymiz, oylasın. Aralarını oylasın. Onu o'ylasin, aymi? Sen ne jırlagan jırgın tanımasa? Dürüsüngene aytganda, Rezida apaning jırlarini men qiziq ishingina internetdan izlab qaradim da nishik shul g'imir ishinde shul jir jırlandim ekan deb o'ylab qo'ydim. Anda 400 ga yaqin jir chiqdimi sen hali bu? Ben o'zi de bilmey nerse jırlagan. Albatta unutursan shu jirlar arasida. Ya'ni javobni qabul etdik. Durs bo'lsa, bo'lmasa da tinglag endi. Afarin, nihayat. Sizning tagi tovushni tanuv bilan problema yo'q. Anlamamcha, hali jirni tanuv bilan azrak og'irliklar, qiyinliklar bor. Lekin shulayda. Esa birga bir haliga turdi. Endi hozir 3-jirni tinglaymiz. Bosib bilgirdilar. Ayy. Olma ağaçları. Sayri sandık ağaçları. Sayri. Sağındır Ağaçları. Bu şu alma ağaçları mısın? Men de o'ylab qo'ydim da sizga azrak haligi jirni ko'proq tinglarga kerakdir deb o'ylayman. Aynısı. Ayy. Bu ne? Ete boran. Şurada şulay başlana. Bikkivada jirlar shulay boshlanadi. Ferdinand abining da onday boshlangan jirlari bor. Yaşlığım, yürürlüğüm, aklımı yaşka bilmegenme. Şu kadar güzel. Başından şulay zürüt Yok, başlanmayalım. Nişik başlanasın jırgın? İske düşür. O jırgın da ikersin. Eksi şeydim. Yarı zarlanma hali, bizga bitali. Meni katıgın Bizga bitali, qortayırga erta, zorlanırga erta, bizga bitali. Gürletib. Yaşisi var hala. Sizden onda jir bormi? Yaşisi. Yaşisi. Necha onun boshi, necha kerak boshi? Ah deb dostlarga, çilerge. Onda var mı? Жоқ onda Onda Bunda var. Aydegiz qabul etdik. Menimcha hozir tinglovdan endi ma'no yo'q. Yok. Aydegiz. Tinglaylik daraja. Çok yaşisi. Yaralap gitmedi yazmışlar. Zişmektin sağlık hazırda. Ömerlik kışım var. Yaşisi Ayye, deriz cevap. Anda yok o ala kusokma elekken anda. Yaşisi de eli yaşı. Demek bu aranjirovkada bulgan endi çünkü biz bitinden eğlendirdik, originaldan aldık. Demek iki bir eliga turda ağırlık bilan yüzlerinin jırlari. Yarar. Aydegiz. Belki başka kişilerning zamandoshlari qizning jırlari tezroq bilirsiz, tinglaymiz. Yaratıraq kelib biz bu yerga. Javob qabul etildi. Aydegiz Venera apa G'aniyeva jırlasa haligi jirni tinglaylik. точно не. Aferin. Meni deb qo'ya Aslanning qo'lin qisqan edi hozir sen ekan. Muhabbatsiz yashav yaramay, bir nigada qoramay, muhabbatsiz yashav yaramay. Isab ishga bir aliga turda ham bizning tag'in bir birimiz qolib bora, tinglaymiz. Haniye farkı jırlayındı buna. Nindi jırıkenine tam bir taklısı kire. Aydegiz tinglaylik, aydegiz.
Koy temel eldirmişke. Şişmege çömeli dip edilmiş. Eldermişti. Koy temel eldirmişke, eldirmişke koy temel. Şişmege tüşemeli, şişmege tüşemeli. Aman seni seveyim deyip seni işkilere jırlap beyin. Şulay deyip uyuz değil. Seveyim ama seni Şulay deyip. Eşkeydi. Cevap kabul ettik indi biz onlardan. Берегіз, пожалуйста. Aslanның logikасы бойынша, Fikri. biz indi fikri бойынша, biz indi қазіргі жауапын қабыл еттік. Егер ол дұрыс болса, біз енді дұрыс жауапты Dürüst bulsun deyim. Екінші командаға мүмкіндік бермейміз. Әфәрин. Білдік яра. Міне бет неше қызық иттіріп тамамланды әлігі турыбыз. Үшінші турыбыз «Окей гүлгіне» деп атала һәм командаларға жырының іштәлігін тыңлап, нинди жыр екенін білірге керек болар. Әзір дір деп ұшанам енді, әзір болмасағыз да, енді қазір сіздің башқа шарақыз жоқ. Әйдегіз, тыңлайбыз. «Окей гүлгінеден». Окей гүлгіне. Бұл жырны білмеген татар кішісі жоқтыр. Онсыз бір генә бейрәмне, бір генә туған күнні дә күз алдына китереп булмый. Әмма исем Стоп. Гафу итегез, инде минемчә, ул бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен гомер юлларыбыз, тазалыкта, байлыкта, бәхеттә, шатлыкта. Туган көн әйткәндә менә. Туган көн дигәч шулай дип белдегез. Әйдегез тагын әзрәк тыңлыйк. Әйдегез. Монда бик әз мәгълүмат булды әлеге җирдә, әлеге җөмләдә генә. әмма исемен искә төшерә алмыйм. Татар җырларының күбесендә булган символлар бире дә искә алына. Сандугач, су янында үсә торган агач. Югы. Бастыңмы? Күбәләк гөлләргә кунсанды койдары сандугач. Туган көн әле. Анда барсан да оқаш. Boğaçta boğaç nerse sana? Әйдегез тыңлыйбыз. Әйдегез. Тагын бер фикерем. Тамыр. Сандугачым сайрап әйтер, сөйгән ярым койларда. Баз Шундай җырлар беләсеңме? Туган көн. Сандугач кирде күңелгә. Җырламый төзим менә. Әйдегез, тыңлыйбыз. Сандугач, су янында үсә торган агач тере, агыйдел, тальян гармон. Җырны башкаручы яратканы янында булмаса да ничектер күңелләре һәр көнне аның янына барып кайта икән. Тик бу җыр минем кебек бик күпләргә аңлашылмый. Künlü koğullarım. Анда сандугач бармысың? Bardır. Агач. Ник? Сандугач. Bu ne diyeceğim? Жымға. Кім айрылмай, шулар білмей айрылса. Анда туған күн yok şimdi. Туған күн yok. Сандуғашым сен айтам, Айтсаңсы. Күлләрің. Сенің янға Барып кайта һәр көнне күңелләр. Жымға бос жол. Туған күн nerse? Tuğan gün turunda. Бәйрәмнәрдә җыр җырлана торган җыр бит инде шулай да. Әйдегез тыңлыйк, әлеге җырны. Киттек. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Бәлки бу аның җырларында күрегез ишеткәнегез дә юктыр. Бу Казан егетләре җырлый. Җымга җыры дөрес җавап әлбәттә. Sizge bal kite, Jumga jırı. Sandуғашым әйтіп сайра сеген ярым қойды. Жауап қабыл етілді, бесе 1-0 дұрыс болып шықты, һәм енді біздің икенші музыкаль композицияны турында тыңлаймыз. Окей, Гүлгенә. Бу җыр күлгә багышланган. Билгеле, җырларда искә алынган күлләрдән монсы популяррак. Аны бит әле моңлы сандугачыбыз 1-нче каналга кадәр барып, бөтен дөнья ишетерлек итеп җырлады.
Бу күл тирән дә, киң дә, бик мул да икән. Башкаручы үзенең хис кичерешләрен шул күл Буена килсәң иде түгелмесең? Ничегрәк? Күл буена килсәң иде, уйларымны белсәң иде. Монда беләсеңме күбрәк күл турында түгел дә инде, елга турында да. Елга турында? Елга турында. Сәйдә җыр. Идел бит ул. Бит ул. Тирән бит ул, киң бит ул, шулмы? Шул. Шул. Бастыңмы? Тимәсе басылган, җавабы яңгырады һәм без аны кабул иттек. Сәйдә барып җырлады, әле анда сүзләре күп иде. Тирән дә ул, киң дә ул, мул да ул. Без аерылган көн бит ул. Димәк, җавап кабул иттек. Әйдәгез тыңлыйбыз. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Әфәрин сезгә 2-0 әлеге турда инде Аслан Җиңәләр безне. җырлап булса да утырасың инде син. Әфәрин инде. Музыкальный ул, бик музыкальный. Бик музыкальный. Әле аңа монда нигенә. Ул балаларда сирәк була. Монда урынына җитмәгән, ул җырлап та җибәрә. Окей, Гөлгенә. Бу җырны башкаручы егет тә түгел, Ират. Хисләрен аңлата. Ул гел яратам ди, ләкин сөю объекты гына сәер. Сәер дә түгел инде ул. Ләкин без гадәттә хатын-кызларга мәхәббәт сүзләрен әйтүгә әйләнгән. Ә монда хатын-кыз да, хәтта гомумән кеше дә түгел. Әле теге бу җырны нидер басып җырлыйлар. Кайберәүләр хәтта кулын йөрәккә куя. Бәлки ул мин яратам, сине Татарстан. Да. Мин яратам, сине Татарстан. Мин Казанда, сине эзләп. Ул бит ул да. Нет, Миңа бик ошый бу мотив. Мин яратам, сине Татарстан. Мин яратам, иркен кырларын. Җавап кабул иттек. Җәлилләрен, тайларын шун яратам. Димәк, җавапны кабул иттек. Инде Салат Фәтхетдинов җырлый әлеге җырны. Яратам сине Татарстан. Ул таңга Тукайларың, сәйдәшләрең өчен, җәлилләрең өчен яратам. Әйдә, җавапны кабул иттек бит инде. Әйдә, тырышма инде. Әйдә, булды. Молодец, булдырдың. Әфәрин. Тыңлыйбыз әйе. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Әйе, Татарстан. Алтынларың өчен яратам. Күкрәк яшен яуган, яңгырларың өчен яратам. Инде Татарстанның рәсми булмаган гимны дип әйтсәк тә була бөтен татарларның. Әфәрин сезгә һәм инде әфәрин сезгә дә бик кызыклы шәп уен булды минемчә. Һәм инде без берничә мизгелдән нәтиҗәләрне дә беләчәкбез. Ни генә дисәк тә барыбер уеныбыз ахырына якынлашты һәм әлбәттә нәтиҗәләр бар. Шул дәһшәтле бәйгедә көрәштә безнең 7-4 исәбе белән Фердинанд Сәләхов һәм Ислам Хабибуллин беренче урынга чыкты, җиңделәр дип әйтәбез. Ләкин сез шулай призлы икенче урында булып калдыгыз. Инде дуслар, ни генә дисәң дә, әлбәттә җиңелүче дә бу тапшыруда юк дип тә әйтә алабыз, чөнки безнең тапшыруыбызда гадәттәгечә татар җыры, татар музыкасы җиңәргә тиеш.